šestu epizodu. Prvu u drugom od 5 bloka epizoda našeg podcasta koji smo posvetili digitalnom društvu. U prethodnim epizodama koje smo sa vama podelili pričali smo u prvoj šta je IT i zašto je svuda oko nas, gde smo pričali o pojmu i značaju IT-a. U drugoj epizodi kako funkcioniše računar, pričali smo o osnovnim komponentama i njihovim ulogama. U trećoj mreže i internet pričali smo o kako uređaji pričaju jedni sa drugima i predstavili digitalnu kičmu sveta, to jest internet. A u četvrtoj epizodi software ili hardware, šta je program, šta gvožđe, pričali smo upravo o toj razlici. I u prethodnoj epizodi pričali smo o podacima, to jest nafti 21. veka, kako se podaci prikupljaju, čuvaju i obrađuju informacije. Ali danas prelazimo na suštinu u ovom drugom bloku, na nešto što svi koristimo, svaki dan, a retko razmišljamo kako to funkcioniše. Govorimo o internetu. Razmislite o ovome, uzmete telefon ili sednete za računar za neki link, na primjer neka stranica tamo.com i za 9 sekunde ta stranica se magično pojavi pred vama. To je jako jednostavno, skoro pa čarobno, rekli bih. Ali da li ste se ikad zapitali kako tačno vaš uređaj zna gde to da ide, gde da nađete podatke? Kako su ti podaci od vašeg klika do web stranice i nazad zapravo fizički prenose? Šta se dešava u pozadini dok vi sasvim opušteno scrollujete kroz vesti ili gledate video snimke? U narednih 25 minuta demistifikovat ćemo digitalnu čaroliju, a provešćemo vas kroz celokupan, fascinantan put vašeg internet zahteva, od digitalne adrese preko imenike interneta, pa sve do fizičkih kablova koje prelaze okeane i kontinente. Do kraja epizode shvatit ćete da internet nije magija, već neverovatno složen sistem, izgrađen na temeljima genijalnog inženjeringa i saradnje. IP adrese, digitalne adrese uređaja. Svaki uređaj na internetu, vaš telefon, laptop, pametni frižider, pa čak i router, mora imati jedinstvenu adresu kako bi mogao da komunicira sa drugim uređajem. Zamislite to kao kućnu adresu u digitalnom svetu. Ta adresa se zove internet protokol adresa ili skraćeno IP adresa. To je numerička oznaka poput 192.0.2.1 koja vašem uređaju služi da šalje, prima podatke sa interneta, odnosno sa mreže. Baš kao što poštar koristi vašu fizičku adresu da bi vam isporučio pismo. Internet koristi vašu IP adresu kako bi vam isporučio digitalne pakete podataka. Do pre nekoliko godina dominirala je verzija protokola poznata kao IPv4, odnosno IP version 4. Ona koristi 32-bitni format, što je omogućilo stvaranje oko 4,3 milijarde jedinstvenih adresa. U ranim danima interneta ovo se činilo kao beskonačna količina. Međutim, kako je internet doživljavao dramatičan rast, posebno tokom 90-ih i 2000-ih, postalo je jasno da će taj bazen adresa uskoro presušiti. Nagli razvoj tehnologija i ekspanzija interneta u gusto naseljenim zemljama poput Kine i Indije, gdje su milioni novih korisnika dobijali pristup mreži, ubrzali su proces trošenja adresa. Iscrpljivanje IPv4 adresa nije bilo iznenadna kriza, već predvidljiv događaj kome su inženjeri razmišljali decenije. Internet Assigned Numbers Authority ili IANA, glavno telo za dodelu adresa, dodelilo je poslednje slobodne blokove još u februaru 2011. godine. Ovo istorijski trenutak signalizuje kraj ere, potvrđujući da globalna isporuka adresa više nije moguća na način na koji je osmišljena. Kao privremeno rešenje pripremljen je sistem privatnih adresa i Network Address Translation, odnosno NAT.
Zamislite zgradu sa mnogo stanova. Svaki stan ima svoj jedinstven broj, na primjer 1A, 2B, 3C, ali zgrada ima samo jednu adresu ulice i broj, na primjer Bulevar Oslobođenja 123. Slično tome, vaš ruter ima jednu javnu IP adresu koja je vidljiva celom internetu. Dok svi uređaji u vašoj kući, vaš telefon, laptop, tablet imaju privatne IP adrese. Najčešće počinju sa 192.168.x.x. Na taj način hiljade uređaja mogu deliti jednu javnu IP adresu, privremeno odlažući potpunu krizu. Ali, privremene rešenja nisu dovoljne. Zato je razvijena nova verzija IPv6, odnosno IPv6, tačnije IP version 6. To je trajno rešenje koje koristi 128-bitne adrese. Umesto 4 milijarde adresa, IPv6 nudi neverovatnih 340 undeciliona adresa. Da, dobro ste čuli. 340 undeciliona adresa. To je 3,4 na 1038, što je praktično neiscrpna količina koja garantuje da nikada nećemo ostati bez digitalnih adresa. Adrese izgledaju mnogo složenije, poput 2DFC 2.0, 2.0, 2.0, 2.0217, 2.CBFF, 2.F8C, 2.0, što je za nas naravno teže pamtiti. Ako uporedimo IPv4 i IPv6, ključne razlike su jasne. IPv4 je jednostavniji, ali ograničen. IPv6 nudi ogromnu količinu adresa, ugrađeni IPsec sigurnost i efikasnije rutiranje, jer je dizajniran da usmerava saobraćaj ka najbližem serveru koristeći Anycast adresa. Iako su IPv4 i IPv6 različiti, oni danas funkcionišu zajedno na internetu, a većina uređaja podržava obe verzije. DNS, imenik interneta. Iako mašine odlično razume IP adresu, mi kao ljudi pamtimo imena. Mnogo je lakše zapamtiti www.google.com nego 172.217.1.6.1.4. I ovde dolazi do izražaja ključna uloga Domain Name sistema ili skraćeno DNS. DNS je u suštini imenik interneta. Njegov posao je da prevede imena domena koje mi razumemo u IP adrese koje razume mašine. Proces pronalaženja IP adresa nije jednostavan i može se opisati kao detektivska potraga koja se odvija u 4 koraka. Prvi korak je rekurzivni DNS server. Kada u pretraživač ukucate www.google.com, vaš računar prvo šalje upit na vašem lokalnom DNS serveru. Obično je server koji vam dodelio vaš internet provider. Ovaj server je detektiv. Njegov zadatak je da pronađe odgovor na vaš upit, bilo da ga već ima ili mora da traži od drugih servera. Da bi se proces ubrzao, ovi serveri pamte, odnosno keširaju nedavno tražene adrese. Zato se stranice koje često posećujete učitavaju gotovo trenutno. Koreni name server, odnosno root name server. Ako detektiv, odnosno rekurzivni server, nema adresu u svom kešu, on šalje upit korenom name servera, odnosno root name servera. Ovi serveri su šefovi svih šefova i nalaze se na vrhu DNS hijerarhije. Postoje samo 13 glavnih korena servera, odnosno root servera, na celom svetu. Njihova jedina svrha je da usmere detektiva ka sledećoj stranici. Oni ne znaju celu IP adresu, već samo znaju gde da traže, na primjer, .rs domen. TLD name serveri. Koreni serveri upućuju detektiva na TLD ili Top Level Domain Name Server. Top Level Domain Server ili TLD server je zadužen za sve adrese sa istom ekstenzijom kao što su .com, .org ili .rs. TLD server ne zna celu adresu, ali zna gde se nalazi
autoritativni server za google.rs, naprimjer. Četvrti korak je autoritativni name server. Ovo je praktično odredište u vašoj potrazi. Autoritativni server je kao lična karta samog domena. On jedini sadrži tačnu IP adresu i vraća je rekurzivnom serveru. Nakon što dobije odgovor, rekurzivni server ga prosleđuje vašem računaru, koji sada konačno zna gde da ode. Ceo ovaj proces zvuči dugo, odvija se u stotinkama sekundi. To je ono što se dešava svaki put kada kliknete na neki link i to je temelj celog sistema. Ruter i paketi podataka. Internet kao poštar. Nakon što smo pronašli adresu, vreme je za isporuku. I ovde na scenu stupa ruter. Ključni uređaj koji povezuje našu kućnu mrežu sa širokim internetom. Ruter je vaš poštar i dispečer u jednom. Njegova glavna uloga je da usmerava digitalni saobraćaj i da ga šalje na prava odredišta. Internet ne prenosi podatke kao jednu veliku kontinuiranu struju. Umesto toga, on ih deli na male adresirane delove poznate kao pakete. Zamislite da šaljete je veliku knjigu. Umesto da je pošaljete u jednom komadu, vi je cepate na pojedinačne stranice, pakujete svaku stranicu u zasebnu kovertu i na svaku kovertu ispišete adresu. To je suština. Ovo je suština paket switching tehnologije. Dva ključna protokola se najčešće koriste i to su IP, odnosno Internet protokol, i TCP, odnosno Transmission Control Protocol. A rade zajedno kako bi osigurali da se ovi paketi pravilno isporuče. IP je poput adrese na koverti. On osigurava da svaki paket zna gde treba da stigne. Međutim, IP je nepouzdan protokol. On ne proverava da li je paket stigao na odredište ili kojim redosledom. On se brine samo o brzini isporuke. Zato mu je potreban partner. TCP je sa druge strane logistički menadžer. Njegova uloga je da numeriše svaki paket preslanja i da proveri da li su svi paketi stigli na odredište. Ako se neki paket izgubi na putu, TCP traži da se ponovo pošalje. Kada svi paketi stignu, on ih stavlja u pravilan raspored kako bi se poruka rekonstruisala u svoj originalni oblik. Ovaj dinamičan sistem, gde svaki paket može da putuje različitim putem do odredišta, deluje efikasnije od starijih metoda koji su zahtevali da se ceo komunikacioni put rezerviše unapred. Međutim, i u ovom efikasnom sistemu postoje izazove. Ponekad je paket podataka prevelik za određene delove mreže. Tada dolazi do fragmentacije procesa u kome se veliki paket razbije na manje delove. Iako ovo omogućava da se podaci prenesu, to stvara rizik. Gubitak samo jednog malog fragmenta može dovesti do toga da TCP mora da traži ponovo slanje celog originalnog paketa. To usporava prenos i doprinosi visokoj latenciji, odnosno kašnjenju, što je jedan od manje poznatih uzroka usporavanja interneta. Put podataka kroz kontinente, kablovi, sateliti, bežične mreže. Često razmišljamo o internetu kao o nečemu što postoji samo u vazduhu ili u oblaku. Ali daleko od toga. Iza kulise, internet je neverovatno fizički sistem. Najveći deo globalnog internet saobraćaja, više od 95%, putuje kroz podmorske kablove. To su debeli snopovi optičkih vlakana koji su složeni na dno okeana, povezujući kontinente. Ovi kablovi su žila kucavica globalne komunikacije. Prenose ogromne količine podataka munjevitom brzinom. Ko je vlasnik ovih gigantskih infrastrukturnih projekata? U početku su bili u vlasništvu telekomunikacijnih kompanija, međutim, u poslednjih 20 godina svedoci smo značajne promene. Danas, sve veći broj podmorskih kablova je u vlasništvu privatnih tehnoloških giganata, poput
Google, Facebook, Amazon. Google je, na primjer, najveći privatni vlasnik podmorskih kablova i investirao je u projekte poput Curie kabla koji je povezao sad sa Čileom. Ova promjena vlasništva je strateška kompanije čiji poslovni metod zavisi od brzog, pouzdanog protoka podataka, kao što je Googleova pretraga, YouTube, AWS cloud servisi Amazona ili ti Facebookova društvene stranice, preuzimaju direktnu kontrolu nad ključnom infrastrukturom. Na taj način osiguravaju neophodne performanse i stabilnost za svoje servise, umjesto da se oslanjaju na drugi. Dok su pomorski kablovi temelj globalnog interneta, satelitski i bežične mreže imaju svoju ulogu. Sateliti su ključni za povezivanje udaljenih ruralnih lokacija, brodova na moru i aviona. Međutim, latenca, odnosno kašnjenje kod satelitske komunikacije je znatno veće zbog ogromne udaljenosti koji podaci moraju da pređu do satelita i nazad. To ih čini lošim izborom za aplikacije koje zahtevaju brzu reakciju, kao što su online igre. Bežične mreže poput Wi-Fi-a, mobilne mreže, predstavljaju poslednji deo puta, poslednju milju, kako se kaže, koje povezuje globalnu mrežu sa vašim individualnim uređajem. Rizici i zašto brzina zavisi od infrastrukture. Razumevanje kako internet radi je ključno za razumevanje zašto je njegova brzina takva kakva jeste. Ljudi često poistovećuju brzinu interneta sa propusnošću, odnosno bandwidthom, ali tu postoji mnogo više od toga. Zamislite autoput. Propusnost je širina autoputa. Širi autoput može da primi više automobila, odnosno više podataka istovremeno. Latenca je s druge strane vreme potrebno da jedan automobil pređe od tačke A do tačke B. To je kašnjenje. Fizička udaljenost između vas i servera je glavni uzročnik latence. Iako podaci putuju brzinom svetlosti kroz optička vlakna, sama udaljenost i broj stanica rutera na putu neizbježno stvaraju kašnjenje. Zbog toga je komunikacija sa serverom u Americi uvijek sporija od komunikacije sa serverom recimo u Nemačkoj ili neki lokalni server u Srbiji. Fizička propusnost ne garantuje nisku latenciju. Možete imati autoput sa 10 traka, ali ako je njemu gužva, saobraćaj će biti uspor. Na sličan način, gustina saobraćaja na internetu, posebno tokom špica, može dovesti do zagušenja mreže. Korišćenje zastarele ili nedovoljne internet infrastrukture, stari ruteri, switchevi, loši kablovi od strane vašeg provajdera ili čak u vašem domu može stvoriti uska grla koji usporavaju prenos podataka. Ipak postoje ozbiljniji fizički i cyber rizici. Pomorski kablovi su ranjivi na oštećenja, najčešće na sidra brodova. Sanacija takvih kvarova je izuzetno kompleksna i skupa, zahtjeva specijalizovane brodove i opremu i može potrajati mesecima, ostavljajući milione korisnika sa prekinutim uslugama. Na kopnu mreže su izložene oštećenjima i izazvanim vremenskim nepogodama poput oluja ili poplava. Pored fizičkih tu su i cyber rizici. Jedan od najpoznatijih je DDoS napad, odnosno Distributed Denial of Service napad, to je vrsta digitalnog zagušenja. Hakeri koriste mrežu botova, zaraženih računara i uređaja širom sveta da preprave ciljani server ogromnom količinom beskorisnog saobraćaja. To je kao da hiljade automobila odjednom uđe na autoput i blokiraju ga, onemogućujući normalan saobraćaj. Ovakvi napadi mogu da obore čak i najveće web stranice, a odbrana njih zahteva složene sisteme i strategije. I tako, stigli smo do kraja našeg putovanja. Od digitalne adrese, preko imenika i rutera, sve do fizičkih kablova na dnu okeana. Nadam se da ste sada shvatili da internet nije magija, već neverovatno složen sistem inženjeringa, logistike i saradnje. Ali, ostaje jedno veliko pitanje. Ako je internet fizički sistem, kako je moguće da imamo neograničen prostor za skladištenje aplikacije
i servise koje ne vidimo i ne kontrolišemo. Šta je zapravo taj oblak koji svi spominju? Nadamo se da ste uživali u ovoj epizodi, zapratite nas na svim društvenim mrežama, našu emisiju možete pronaći na svim glavnim platformama za podcast. Pretplaćivanjem direktno podržavate naš rad i omogućavate nam da nastavimo da istražujemo teme koje su važne za sve nas. U sljedećoj epizodi razotkrivamo poslednju misteriju. Ali šta ako internet ne živi samo u našim računarima, već u oblaku? U sljedećoj epizodi cloud računari koji ne vidimo.